Pamiarsa Pura Luhur Uluwatu megenah ring Desa Pecatu, Kabupaten Badung, sane pinaka Pura Sat Kayangan. Pura inucap kewangun kedasarin Sat Winayaka miwah Padma Buana, sane kepercaya oleh kramane dados genah moksa dang yang dirarta utawi pedanda sakti wawurau. Pura Luhur Uluwatu kepah dados utama Mandala, Madya Mandala miwah Nista Mandala. Pamekas ring utama Mandala wenten pelinggih Meru tumpang 3. Raris ring Nista Mandala talet kebaos dalam bejurit presida genah moksah dangyang nirarte miwah wenten kalih monumen jukung sane kaanggen ide mentasin Selat Bali memargi saking Blambangan. Pura Uluwatu genah pelinggih antuk prabawan Dewa Rudra taler sane kebaos Betara Agni Mahajaya. Sekadi munggah ring lontar usana Bali, kawadarang ngenenin indik pemargin empu kuturan utawi empu jaya kereta, sane akeh duk punika ngewangun pura utawi kena suci, silih tunggil nyani Pura Uluwatu. Ide kauningin dados tokoh sejarah sane maurip selami masan pemerintahan Raja Udayana, marakata miwah anak wungsu ring abad kaping 11, mawinan kauningin ngadeg ring pakira-kiran Ijro Makabehan utawi pinaka lembaga saning ngiceni nasihat majeng raja. Tios punika wenten taler munggah ring lontar Padma Buana indik puangunan Pura Luhur Uluwatu sane kawedarang memargi duk abad kaping 11. Anutin sesobihan saking Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Pura Luhur Uluwatu maduwe pura prasanak utawi jajar kemiri. Ring genah ngerancing Pura Luhur Uluwatu ngawi gunayang Candi Padurakse sekadi pura pererepan ring Desa Pecatu sane taler genah melinggih pratima Pura Luhur Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu pinaka pura sungsungan jagat. Rite pengan mangkin ri sampun kabecikang kuentenan abing sani siag usaha ngemit kuentenan kena suci inucap kalimbakang kantos beten abing pura. Melarapan antuk ngwangun siwol genah angken mulang pakelem ritat kalepu jawali nyabran rahina angkara kliwon wuku medang sia. Juliana Bali TV.